esikhathini sokugcina. Nesikholwa esikhathini sokugcina bazalwane. Abanye abazalwana bayadlala. Bazalwana, uyabona mase ngasisoli khona manje sesakholwa. Sisola sisesihogweni. Sikhalele isikhathi bazalwana ebesiza ngazo la enkonzweni sidlala. uNkulunkulu athi benginikile ivangeli lomusa lokuthi ningene ezulwini nadlala. Bazalwana zikhona izinto ongadlala ngazo. Kodwa awufanelanga ukuthi udlale ngomlilo ngoba mawudlala ngomlilo uzokushisa. Amen bazalwane. Amen. Ngiyacela bazalwane ake nisimisele. Nkosi Jesu. Ake nisimisele ngokholwa. Hayi ngokusonda. Ngoba manje sonda bazalwane ngiyanitshela ngempela uyabona manje sonda ningakholwa ningazenzi izinto esithi nizenze nihlukane nazo ngeke ningene ezulwini. Usho ukuthi ngamanye amagama no waste nje isikhathi senu ukuthi nibe. uNkulunkulu bazalwana inhloso yokuthi sibe la ufuna ukuthi sibe ngabantwana sibe ngabantwana bakhe sihlukane nezinto bazalwana sihlambuluke ukuthi noma ungayenzekani mawuphuma la ungene ezulwini ngoba inhloso bazalwana esihlangene ngayo la inhloso esihlangene ngayo sihlangene ukuthi bazalwana siqobelelane ukuthi mawudlula la kulomhlaba ungene ezulwini. Amen. Inhloso yileyo phela. Kodwa bazalwana mangabe ningafuna ukuya akunankinga. Akunankinga manje ngafuna ukuya ezulwini. Mina mhlangifike bazalwane ngifike nehlabelele ngiyabe ngithathe yami indlela. Kodwa inhliziyo yami mhlambe ngiyofa ibhlungu bazalwane. Mangabe ngibona mina sengingena endleleni ngibheke ezulwini ngicabanga nje ibandla engilishile ukuthi ngempela kuyongena abangaki. Bazalwane uyabona mina ngedwa bazalwane angifuni ukukhuluma ngomunye umzalwane mina ngedwa bazalwane ngifuna ukuthi ngikholwe ngimthokozise uNkulunkulu mangifa ngiyongena ezulwini. Mina bazalwane angifuni ukudlala uyabona nokunani ukuthi ngidlale bazalwane ngamane ukuthi ngingabikho phakathi kwethu. Amen. Ngisihlalele lapha kwami. Ngoba bazalwana ukuthi uzodlala ebandleni elingaka eligcwele kangaka abantwana bakaNkulunkulu ufike udlale. Bazalwana kunendawo yokudlalela hayi la kuleli vangeli. Kunendawo yokudlalela uyabona emasontweni uyabona manga eRoma ungayoyidlalela umdlalo wakho or church or yini. Kulamasonto lawo kudlalwa khona kukhona la kudlalwa khona bazalwana. Kodwa hayi leli bazalwana ibandla likaNkulunkulu. Umunye nomunye ofanele ukuthi azimisele. Umunye nomunye ofanele ukuthi asikhulekele kuNkulunkulu ukuthi mayingena ngalomnyango bazalwana. Mayingena ngalomnyango ashintshe. Amen. Ashintshe ngoba sisevangelini bazalwana asikho esontweni. Amen.
Bazalwana siyonitshela amaqiniso ngempela. Siyonitshela amaqiniso kodwa niyosukhumbula bazalwana mhlambe asazi ukuthi nikuphi niyokhumbula lamagama la sinitshela wona. Bazalwana akekho umuntu perfect nami ngila angikho perfect. Amen. Mana kodwa ngiyasikhalela kuNkulunkulu bazalwana ukuthi kungafumaneki ukuthi angisangeni. Amen. Ezinye izinto ngiyazigwema bazalwana ngiyazigwema ngithi lo angile angiyenzi ngingakaNkulunkulu ngingedwa hayi ninabazalwana ngingedwa ngithi lokho angikwenzi ngoba mina ngiyakholwa ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu ngoba ngisabe uNkulunkulu angisabe nina ngoba nalo izulu aninaso. Amen. Manje mubi kabi umzalwana osaba abantu bazalwana ongasabe uNkulunkulu. Yeah. Bazalwana asikholweni ngempela. Umunye nomunye akaphakamise amasokisi. Sikholweni singadlali. Singalingisi la emasontweni bazalwana nabafundisi bakhona bayajola. Bayadlala. Badlala ngawo umusa bazalwana lo sutholile. Abantu bakhalela umusa, bakhalela i-second chance ayinikwa uNkulunkulu kodwa abanye bayadlala. Bayadlala abantu. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu uyadlala. Bazalwana asazi ukuthi umunye nomunye akazi bazalwana ukuthi uyohamba nini. Kodwa fanele ukuthi siphikelele ukuthi mase sidlula la kulomhlaba utholakala ukuthi simsula ayikho uNkulunkulu into yakubalela yona. Ngoba uNkulunkulu bazalwana akabeke amaphutha, ubheka izinto oziyenza ngabomu. Akabeke izinto bezikuhlula kodwa ubheka ukuthi no lento le uboyivuma na. Mawuyivuma into uNkulunkulu akuvulele umnyango ongena. Asiyeni ezwini bazalwane. Yenzukwini zokuphila kwami, yenzukwini zokuphila kwami, yenzukwini siyakubonga, yenzukwini zokuphila kwami, siyakubonga, siyakubonga, yenzukwini zokuphila kwami, siyakubonga, 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 yenzukwini zokuphila kwami, siyakubonga, 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 yenzukwini zokuphila kwami. Siyabacela nabahlabelelisi bazalwane. Abahlabelele bazalwane, bahlabelele. Okanye ake ngiqale ngokuthi akakhuleke bazalwane, abahlabelelisi. Abakhuleke bazalwane, mabema la phambili. Sizwe singene ekiyeni bazalwane. Amen. Abahlabelelisi. Ngoba leli ivangeli bazalwana ivangeli likamoya. Kufanele ukuthi mawumela phambili uhlabelela usifake ekiyeni. Asesonde lana bazalwana. Lana sisevangeli. Singene ekiyeni, singene ekiyeni, singene ekiyeni. Sizwe ukuthi nokukhona la siyakhona. Amen.
Bazini ukudla abahlabelelisi bazalwane. Yabona khona manje siyakugudu bazalwane. Hayi, mina bazalwane ngempela ngiyonhlalisa phansi. Mina ngiyonhlalisa phansi ngelehlala phansi. Mina ngizohlabelela mina. Amen. Ngizohlabelela. Amen bazalwane. Ngoba ufanele ukuthi usifake umlilo. Usifake umlilo sizwele nathi ukuthi singene ekuyeni bazalwane. Amen. Silibone izulu sila emhlabeni sibone indlela. Asifundeni kafishana bazalwana Jakobe 3 verse 6. So uqala ku verse 6. Siqala ku 5. Sifundi incwadi eBajakobe chapter 3 siqala ku verse 5. Isihloko sithi izono zolimi. Izono zolimi bazalwane. Amen. Amen. Amen bazalwane. Izono zani? Zolimi. Verse 5 athi bazalwane. Olimini kunjani? Kunjani olimini? Asikhulumi abanye abantu kabi. Asihleli abantu. Ngoba bazalwane, ngifuna ukunitshela, uyabona mawukhuluma ngomzalwane. Ake ngithi sikhuluma siyithu. Mase khuluma siyithu bazalwana, mase faka igama lomuntu wesithathu. Sekuwukuhlela. Ngoba mangabe nesakhuluma ngegama lomuntu, mangaqhamuka la unembeza uyakutshela ukuthi ubongakhulume kahle naye. Amen. Anikhuluma nithu alifaki umuntu alifaki igama lomuntu wesithathu. Ngaphandle ukuthi mama ngabe umkhuluma kahle ukuthi enkonzweni ngimbonile usibanibani ngempela yenza ukuthi noma ngaqhamuka mawusho njalo unembeza ngakabulahle. Kodwa manje ngabe ukukhuluma kabi unembeza uyasho uthi ngikhuluma nomuntu mhlawumbe ungizwile. Ufanele ukuthi akuzwe mawukhuluma naye. Amen bazalwane. Amen. Bazalwane, ayikho into eyuqasha kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzophenya nangaphansi kwelimi. Amen. Kakhulu bazalwana isono sokuhleba. That's why I wanna mina bazalwana. Uyabona njengoba sikholwa singaka. Anginamkani. Mase sikhuluma ngokholwa and then mhlambe singakhuluma ngokunye mawuthi uyabheka uyabona sengihambile ngoba angifuni ukuthi ize ufinyelele ukuthi no ngikhulume izinto ezingalunganga. iBhayibheli izaka ithi ekukhulumeni okuningi namaphutha amaningi ithi ungabovama ukuthi uvakashele yini ihlobo zakho. Ngoba mawufika lapha uyokhuluma ukhiphe nama secret.
incwadi kaIsaka itshoyo ekhulumeni okuningi nezono ziyaqhamuka. Amen. 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 Kodwa uyabona ngapha bazalwana, hayi indaba yokuhleba ayincane kakhulu. Ngisho noma ngashaya ikiwu ngathola ukuthi mhlawumbe within hour uqedile. Kodwa ngapha mangayiqala nje ngiyangitshela ukuthi nosophuma la ngo-6. Mangabe ngempela nisaba uNkulunkulu ngithi nohozani nizohlambuluka ngolimi. Futhi mawungathwa bahlambulukise uNkulunkulu manganitshela ukuthi hayi bahlambulukise omama ngoba namhlanje ngiyabathatha ngo-6 o'clock. IQ lapha uzobona lapha ngaphandle ukuthi bayonyathela naphezulu. Ngoba hey siyakhulunywa yindaba bazalwana ngapha. Kodwa uNkulunkulu ubayenze ngalo ndlela bazalwana labantu laba. Inkinga ukuthi no umama uIva bazalwana ube khuluma noAdam kuphela. Amen bazalwana. Manje kwafika uSathane wakhuluma noSathane. uSathane uye owafaka umuntu wesifazana ukuthi ufanele ukuthi akhulume. Mama bazalwana kuyashisa la uyavutha. Mangakhulumi angaquleka. Uyavutha ngaphakathi ufanele ukuthi akhulume. Ummono ukuthi no ningakhuluma kahle nikhulume kahle lana mase nibedile ame emnyango ame nasestradini umangalo ukuthi ngoba indaba iqale la endlini manje estradini uyotshela abantu ufuna ukuthi izwe lonke lizo ukuthi wena awukho right kodwa naye yazi ukuthi unezakhe. Manje thina sayithulela bazalwane. Thina sayithulela sethi sibone ukuthi hey isikoko sami siqalile. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Cha ngomama ngizonibeka namhlanje ngifuna ukunibeka. Bongabe mhlawumbe uhlambuluka ngami athi ngibheka omama kakhulu akayenhlambuluke namhlanje ngifuna ukuqonda nje stage nje. Ngifuna ukunibeka nje ebusweni. Bazalwane uyabona ekholweni akunamngani. Once nabawu 2 nabawu 3 nizokuhleba noma kanjani ngiyakuletshela. Once waba nomngani number 1 wabawu 2 wabawu 3 indaba lapha siya round asiyenza kanje nokufonelana ngoba iWhatsApp uvele mahala kuyakhulunywa nimonile sibanibani kuyenza kanje endabeni eziningi bazalwana I'm 100% I'm sure ukuthi indaba yezi-right kubo mama ungathola 30% 70% esingalunganga. Ngoba inkinga yini? Inkinga ukuthi anithuli. Hey niyakhuluma. Amen. Niyakhuluma. Kunjani? Mina ngithi kunjani? Olimini nifuna ukuthi uNkulunkulu ayophinya. uNkulunkulu bazalwana akanasikhathi. Uthatha lona ambeke ngapha, athathe lona ambeke ngapha, athathe lona ambeke ngapha. Kodwa ngiyandithanda omama babethi bayakholwa, hayi bayakholwa ngempela. Kodwa manje ngathi badle umlomo wedala.
bazalwane hlambulukani Amen. ngicela ukuthi wena umngani wakho akotala umngani wakho dalo umngani wakho ukuthi hayi thina besikhuluma ngokuthi ubani uyenza njani bazalwane ngifuna ukuthi la ngizonibeka ngomama ngizonibeka ebhetheni ngizoma la ngathi umama usibani uhlebile siyamnquma ngizonibeka ngempela la nizofola nazo niyofika le emuva ukuze nibone ukuthi no awudlalwa sonfolisa bazamana nawo zenifikele nethule nethi tu kuyohlabelela thina sohlabelela wena uyobusiseka ulapha uthulile ufana nesimumu amen oqala sikubeka ebhentshini waphikelela hayi sithi siyabonga phuma ngegate kwesibili nje uhambile ngoba la bazalwana sifuna abantu abayezulwini sifuna abantu abaserious asifuni abantu abadlalayo uyabona bazalwana noma singathola abawu5 or 6 abayezulwini ba right abangadlali abantu abaserious abafuna ukuyezulwini akukhona esontweni bazalwana la kusevangeli leqiniso fanele ukuthi umunye nomunye mangenela azimisele ukuthi ayenze njani athokozise uNkulunkulu hayi umfundisi fonda isihloko sithi izono zolimi ekaJakobe chapter 3 verse 5 athi lunjalo nolimi luyisitho esincane kanti luyazigarisa kakhulu bekani umlilo omncane amen bazalwana lunjalo nolimi bazalwana lenani amen bazalwana kodwa le driver wonke umzimba bazalwana lo driver kuphi esikhokweni lungani bazalwana kodwa hey likhuluma izinto ezinkulu bazalwana amen bazalwana liyamdumisa uNkulunkulu libuye limthuke uNkulunkulu ulimi amen bazalwana umunye nomunye akasihlole mfundele masinyane ubakolini bakolini besibili chapter 13 verse 5 ungayibhali le yawo umfundela le kuphela then ubuyela khona la uJakobe oyitholile bazalwana akasekorinte besibili chapter 13 verse 5 isihloko sithi uPawulo ululeka ukuba nabo bazihlole engakafiki uverse 5 uthi zihloleni nina nibone ukuba nisekukholweni yini nizivivinye nina amen bazalwane uPawulo uthi bahlole engakafiki uthi sihloleni nina nibone ukuthi no njengoba nehleka kangaka ukuthi nokuNkulunkulu na mangikhuluma leli sizazana likhona elinye uIsaka lithi ikhona indlela yokubeka yinhle emehlweni omuntu kodwa isigcino yini ukufa uyazi ukuthi noma ngesibunu yithini ithi sprat lo truth amen ifana nendlela ethi ihamba nje kahle uthola ukuthi ithi injashini lapha
ibodwa ayikho ekhuluma ukuthi T-junction. Wena uzawuyivulele mawufika lapha uthole ukuthi T-junction ufanele ukuthi uthi left or right, kodwa ispeed ohamba ngazo asivumi. Ispeed ohamba ngazo sithi uyasho. Ubheke nje ukuthi T-junction manje nanto ubheke ngale uzobona imoto esishone ngale. Ziningi. Enye indoda lengisebenza nayo uthi bengihamba nomama wami, angazi ukuthi nobaba baye kuphi. Umama wakhe ehlele la esithile ephambili bayahamba. Manje mabefika lapha kuleso strata bazalwane esithi junction, wathola ukuthi akayiboni kusebusuku. Uthi ngadlula ngejubana angizange ngibambe nebreak, ngadlula ngejubane ngayoshona. Imoto yakhe afika yashaya ngale bazalwane, yashaya ngedo yabhendeka yathi. Umama wakhe wagula ukusuka ngaleyo langa waze washona ngalokho nje. Ngisho ukuthi bazalwane asekhaphelele singahambi ngale ndlela ebukeka ngathi inhle emehlweni omuntu. Emehlweni omuntu hayi emehlweni kaNkulunkulu. Emehlweni omuntu ibonakala ngathi injani, ibonakala ngathi straight, kodwa isidingo yini? Ukufa. Asengahambi ngalo ndlela bazalwane. Amen. Iphinde futhi u5 futhi ni? ukaJakobe uthi lunjalo nolimi luyisitho esincane kanti luyazigabisa kakhulu. Liyazigabisa kakhulu bazalwane, ukuthi mina ngiyenza izinto ezinkulu. Amen bazalwane. Funda. Last phrase ithi, bekani umlilo omncane uvuthela ihlathi elingaka. Isticks sementshisi bazalwane. Isticks esi1, istick esi1 sementshisi singashisa ihlathi lonke lele ukusuka lana uzoyofika eEverton. Olemele unjalo. Sikhuleke ukuthi uNkulunkulu asisize bazalwane. La. Asisize. Amen. Singavalelwa ulimi bazalwane okungena kuphi ezulwini. Thembekani kuNkulunkulu bazalwane lehlambuluki. Umusho ukuthi mina yilimi lami vele. Mina ngiyakhuluma. Funda. Uverse 16. Nolimi lungumlilo. Ulimi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zenu. Lungcolisa umzimba wonke, luthungela ukuphila konke, luthungelwa isiwoko. Amen. Amen bazalwane. Ulimi bazalwane luyingozi kakhulu mangabe singahlambuluki. Lengcolisa umzimba wonke bazalwane. Ekugcineni liyenza njani? Liyawuthatha umzimba wonke lo ufaka kuphi? Esihogweni. Kodwa bazalwane ngikhuluma nabantu mina abafuna izulu. Ngikhuluma nabantu abafuna ukuphenduka. Ngoba every day yiko ingakho sehlambuluka bazalwane. Siphenduka every day. Sisola every day. Ukuthi cha angikho right. Angiyenzi kahle. Ngoba vele siphila enyameni bazalwane.
kodwa kufanele ukuthi senze njani siphenduke. Ma umzalwane uphenduka every day, ma ungaphenduki every day usho ukuthi ngamanye amagama usibona usongcono uNkulunkulu. Kwesa 55 bazalwane, uNkulunkulu uthi indlela zakhe siphakeme asifani lezabantu. Uthi nemicabango yami ayifani neyabantu. Manje kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bazalwane sizibeke ngaphansi kwaNkulunkulu bazalwane, simkhalele bazalwane ukuthi uNkulunkulu asize ngale nyama lesiyambethe, ngoba le nyama le bazalwane siyambethe ayimfuni uNkulunkulu, ngoba vele kuthiwa inyama negazi ngeke ihle ifa lezulu. Inyama yethu bazalwane iyazi ukuthi lapha emgodini imigodi namanje nje iyembiwe. Mawufika lapha uyakuthena, iyazi ukuthi iyapha. Kodwa umoya wakho uyakuphi? Nomzimba lo ngale bazalwane, ngoba mawufika lapha emathuneni umoya wakho ungena kulomzimba lo ngale uyakuphi. Ngoba leyo yona lutho bazalwane. Ingakho mama ngakuyeka khona lapha uthola ukuthi impethu dala siqedile. Yodliwa impethu. Kodwa siyojabula ngempela mangabe ukholwa impethu yodla inyama yakho nayo mhlawumbe yosindiswa. Yothi glory to Jesus. Sehlokisi ngizomnandi namhlanje. Amen bazalwane. Kodwa yokugcina sefana. Verse 7 and 8 uthi ngokuba yonke imvelo yezilwane neyezinyoni neyezinkanyiso neyezaselwandle iyathanjiswa. Yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu. Kepha ulwimi akakho kubantu onamandla okulithambisa. Lungububi obuyaluzayo, lugcwele isihlungu esibulalayo. Amen. Amen bazalwane. Amen. Lethi iBhayibheli bazalwane ukuthi akekho umuntu ongalithambisa. Kodwa uJesu Kristu ukhona bazalwane ukuthi alithambise. Uyena bazalwane ongasihlulela. Mangabe sisithoba, mangabe sihlambuluka ukuthi mina vele ulimi lami alilunganga. uNkulunkulu bazalwane angasithethelela, angalilungisa ulimi lethu ukuthi singakhulumi noma yini. Mawuphelele ukukhuluma bazalwane ngcono ukuthi uthule okanye uhlabelele, ungakhulumi ngamagama abantu. Amen bazalwane. Umunye nomunye bazalwane onaleyo nkinga akakhalele inkinga yakhe kuNkulunkulu, ngoba uma ungayenzeka ukuthi ufe ngeke ungene. iBhayibheli lithi kuMathewu 7:21 lithi akubona abathi inkosi abayongena umuseni wezulu, kodwa yilabo abayenzani, bayenza intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu bazalwane yilesi ishumela la ukuthi mawubonile kuNkulunkulu phenduka. Intando kaNkulunkulu yileyo. Ma ungaphenduki uyazi ukuthi uzoya esihogweni olokuthi glory to Jesus.